Opštinu Ćuprija posetila je delegacija privrednika iz Kine, članova Privredne komore provincije Guangdong. 11 preduzetnika i industrijalaca iz oblasti građevinarstva, poljoprivrede, visokih tehnologija i prerađivačke industrije, predvođeno tročlanim rukovodstvom Privredne komore jedne od ekonomski najjačih kineskih provincija, u Ćupriju je stiglo kako bi saznali nešto više o njenim privrednim potencijalima i mogućnostima za investiranje. Gostima sa Dalekog istoka toplu dobrodošlicu u pomoravsku prestonicu atletike, medicine i muzike poželeo je lično prvi čovek grada na Velikoj Moravi, predsednik Ninoslav Erić. On je u prijateljskom razgovoru privrednicima iz Guangdonga najpre govorio o legendama ćuprijske, srpske i svetske atletike Veri Nikolić, Draganu Zdravkoviću i Snežani Pajkić, predočivši da će opština Ćuprija investiranjem u izgradnju Atletskog centra Srbije dati neophodan vetar u leđa svojim talentovanim sportistima iz generacija koje dolaze. U našem gradu takođe postoje srednja i visoka medicinska škola u kojima se školuju budući stručni kadrovi za našu opštu bolnicu, koja je u celom Pomoravskom okrugu poznata kao najrenomiranija medicinska ustanova u ovom delu Srbije, sa ubedljivo najviše eksperata iz svih grana medicine, objasnio je predsednik Erić. Ne treba zaboraviti ni školu za muzičke talente, jednu od svega 3 obrazovne ustanove ovog tipa na svetu. Školu internatskog tipa u kojoj se obrazuju najtalentovaniji gudači, od kojih kasnije postaju koncert majstori svetskog glasa, imaju još samo London i Moskva, naglasio je Ninoslav Erić. Videvši oduševljenje na licima svojih sagovornika, on je dodao da je nedavno u Ćupriji održan festival muzičke izuzetnosti na kome je nastupio prvak Londonske filharmonije, violinski majstor Roman Simović, inače bivši učenik škole za muzičke talente, i mnogi drugi slavni muzičari potekli iz ove škole. Domaćinima iz Ćuprije potom su se predstavili kineski privrednici i tada se moglo čuti da među njima ima vlasnika kompanija koje grade industrijske parkove, fabrika za proizvodnju čaja, fabrika plastične ambalaže, pogona za preradu voća, proizvodnju automatskih i digitalnih pokretačkih mehanizama, kao i firmi iz oblasti bankarstva i investicija. Oni su, kako je navela predsednica Privredne komore Guangdonga, došli u Ćupriju sa idejom da tu otvore predstavništvo ove ekonomske organizacije, a zatim da u perspektivi u našem gradu realizuju i određene investicije. U delu sastanka zatvorenom za javnost, predsednik Ninoslav Erić potencijalnim investitorima predstavio je ćuprijsku industrijsku zonu i njene privredne resurse, a ponuđena su i neka konkretna rešenja za privredne projekte.